Nganong ayu mo ndai ngasu sulong lingo pat bakum ka party ka ba claim ba ka party jong pai ba Voice of the People Party amara kipor kibarang haswa election nganang dep ya ka banya keren ba di presiden beton borom jong ka VPP bangong tokot no si yang sangut mine keren la ka di mentang inwan la ka di la shay inwan kawai kalong ba ikwa ban pendet kiki bro namar ba nginom la asu bangin compromise mo nginom la asu bangin nang do no ya kata kala klenti banai ke jingkermen ya ke jabendrio ngim ku asu ta ke japat ke japra mo iko pan penkut ya kini kiki tenrei hati ki por kadi so election ti presiden brom yang am don por ngim don por tengong henrei ladang idei hoi ka por ka lingkot ti por kan pet kidei ki ba hamtam present bateri sistem borok wi garik si janti angi kata ngi sutu nrei pat ka bakam hakmat du ka bakam crowd du kadai kata ka bangin de kendu la kadai tang sikentan akan ta kalabian tenrei kam semala ban long tiga pui adu put uba ni du ngla suap no ti kombai doktor barskem beri spokesperson jongka VPP lapan pau bai ka kam jong ba dal bon sai karen ladap KMDC temu ka digani ka balapan pau bakla bu lupa ya kata ka rai kasong makin pat tempau pas ba mayo ka kata par election nada si menunu ka action yang di ndai ngapan pau pa kajing sulingo ka bakraw ka kendit hoi kila ai ka supos in writing ngarong ai in writing ndi kumnu ki hun ken habang na don bentalang ban pelong do long senam ya kasing VPP ka Voice of the People Party kani kajing suspend kajing ki license kaya indirectly bakla be nga ndai tama ko pagmao tani ko wi ba kumanga pagmao bang ko banrung sa ka party kabang anong ko ban miso stag na don ka daw ba mo ko makasong ka so don ka daw ba ada ngedep neto po yumani ani dep ito po ko do don ka daw ba ni ha ban klan tuwat ka sen VP do ndai hadu mata ngampat priang hoy karay ka bagsim maki ko bakiong baka no one is above the party tenrei ngapa as ko tani ko wi hangala de party na kadi ka constitution na when it comes to an issue mo kajing tiblami ka kraw bunsa bane katakaan ko basito ka mga nong naktinong wi consciousness is far greater than the written law ngapa ko iban keren sibon kani anak ko iban keren nganang puson man ta namar kadi ka Voice of People ngam ko asu ban karni sipang jongki ngam ko ban karni sipang jonga dengan ko makaran tangki ki ban ajing sai ban bet tang yo tu sembai ke jing sai sagi pat ba bakin su tu ma ka Voice of the People Party teninga sukya man siam ki bayet ki batoin ki ba layo e ka khat prasnam ka karta na po constituency jonga ki ba po constituency ba bron sabar constituency ki bam paju kriya namar klayo ya ta jing it ba ka jing sanya nangako no mikmat ba nga layo ta kising ibji sanya laki nakaway collection santali collection but MDC ba mali ngalaya claim compromise yaki issue nako abanong yaki bakinum sudiaw man siyam wala ka party indirectly kala be nga nrei wala nga myo su pan kren haga kerteng jo Voice of the People Party nrei nga nangyay kren pat haga kerteng jo Voice of the People bat ngadang perkat manta ngadang puson ngatrai nganapan pendem dia ban puson manta kini ka por ka barang dei kini ka por ka bangitip kum kersang kadang don na prengka period of lent hadin jong ni ka paska hadin jong ka jing mipat jing sisu moka isa ka banga lesingan sa one nasakot ipi ki parok pres bangan sakren once and for all kani ayu keng bakin khot hok lai ka in writing kata ka sukos ngarong ada panpai ki in writing kumno ki hun abang na palong do long snam lang ya ka Voice People ngasuk kemen ngasuk sarong haba ngai i bai ba ki it ya ka VPP kidai ban it namar mangi nilahi kai pai ba bakin it ya ka VPP yo pra I can compare nga I can control nga I can bang compare kani kambi kasin ka banikong mga ikalenti jing sa beng jing sa kanto badak jia lenti jing jonga ngam le ngam jule
ya ki ga bangan le man yo man kminti tak jero ne bangan beng lei hani ka kenti jongani ka isu ko beting ko perkasen aku menong tani ko wei aku atang ban bet yo sembai sekipai ba barangit skam obong sembai pat mengapa ngahab nyai ne compare dak tak jing sakran beng don ki bakaran din no basa karan beng basa kentho basa penrem hendak ladang apai sekipor balik lapor bo khlep ka khana masa kentho mga penek marui hendak ka kham kane ngakaran conservation policy ru barok ki amali ki pelut na po ka assembly tang chief minister deputy chief minister bat leader opposition hau arjar arpuah kidon po house barok ki pelut ki ing amarui tang por besim kara yes or no ki wan room lai menta pat ya kren lu barok menta ya ai jemut lu barok kabalai ngai kren ni covid ngasa stigmatize kum ka ying dangali ying mani dangali sebaya brio dangali sebaya tho andai menta pat ngitip baka judge benrio 80% ka kham ai injection ka kham sim ya ka injection jong vaksin lada pai hajing sa kedia no ya ke ikhtiar jong rang basnong dor basnong men bangalong CM ngapsim hadu karai ban raikut ile dia ban lek sa tangan khat nyu sngi hang tu yuan terwanya ndruklur man perkut no andai ngong iki kita nong terwa ki belong unidentified ki bamla ban itu ki wan nei menu bapa iki hang tu po wo kiang nong ba ngalet ban dem ban kerpat wo kiang nong ba ban ai ka boringa ngakwa ban i ke jeteli jong i khasi ba jantia nimdei ban penya pher su hapreng to jantia hapreng khasi ngilong be kawai kata kadai ka ba ngong ru iki lapi ko an penkut ya ke sa tangan ngai ti por kadai ta arteli kalenti kawai de kalenti ban asenno daw governor jong mikhalia ya ka bil public village administration bill ka ba arpat ngong iki lapi ko an penkut no ani educational program persyai government ab ngatang hendak sengi ban sei ka ma dia puzonga kalakut kenrai ngakam pendam mentapat ni bergerang bat song kiyo beng dor bat song kiyo beng ki ikhtiar ngalaya de pedeng jing sakran beng ngamper ngam supier hendai ki jing sakran beng jing sakran tho kedang pen perang susu inga ban pen scam inga manang yang scam manum ya compromise dari kali mani tengku parti ru dan kepor kabang haban bu jat ru khmat bu parti ba manum keren sibun ngangit parok biet parok press lajeng a pisa ki pai ba mabun kangit scam ki don ki bang kuat bersngap ki bang kuat bersngap manum keren ngang keren pat sil bakwa bersngap ngan sakren dari kapor la kadai suai kata ke ista nani kalendai hadian ke ista bangan sakren ya ke sisa nomor ngatip tang ni kowi hadu bakim note ki parlok bakin khot ing amar khmat nomor kitip baka jing sisa ka pen mong iki nga keren du nak tien jong blai baka jing sa ka pen mong bar ka jing saru ka pen lalu manong tan ni kowi ha kapor pai ba mli ban klep kapor bangang ngarung sa ka VP ngarung halo kanong rim nakhamrung ru man pan tiket ken ma ngarung ban ngong ya VP dada ka priang ya ka reservation policy ngarung sa VP ki ong hoy tenrei pat pai ba wat sai lam bakala walong song set bit ngakarpat bang kentu ya pi karon ka por ki ibaro snap bat puson sabisa mo pi la ka di ba fen ben nani ka di finero ndai ngangam simbuan na kamantang pengkesan na dia ne ban perem yakin di parlok dengan song tani kawi maki ba violate ya ta kejekut kasir reception policy kam lega isu jong badal bot norum kadiki isu jong samla kadiki isu jong jala balai nakalian ka party ka ai jengmut sa state export committee tang ya ka job on reservation on job population mo based on demographic population tengah kali ki sei ka academic reservation sei kita ka roster ka bangi dawa bagdi ban trikam perspektif kami retrospektif sei ka don ban haban raru ika krimi bat non krimi laya menta kum ngau khun amali bat khun badi waidong kenya khun ya reservation policy balik ka parti kam sutu si gidan kiriu start kiriu nang gidan kiriu he kardan kim sutu ngamngai kim sutu ndai ka dei tang ko wi ko bakim kwa yang au bru bakren bangan yai keren ndai tani ko wi balik kali yai laj ngako panau tani ko wi ladai ka agreement ka bari jongjat menriu lapan khain kumnungan sanya apat eki nenga kami na parti na kamle ki ki ban penbot na mi parti ngale ki ban wanra ban kentiu ke ya state ban kentiu ucap ban rio ban yo nongru ka VPP tengah ko ban tani ko wi wan melam bakla ngamlong anti parti ngalong very much anti procedure
ngalong very much anti-procedure. Ngaklem long anti-party, ngalong anti-procedure. Namariki ke constitution, kabla tho, kiai like nakta constitution. Timaki king, kidewan, sotu on bisar. Mri mga, bopen kaya constitution. Ngaklem ya current constitution, mri ngam oi pitani kawai. Ngamlong anti-party, ngalong anti-procedure. Pai ba lema juki ki press. Larade malong anti-party, ngamjen lami, sabar nak ni ban kentho ek party. Ban kersani kiwai. Tari kawai, kabaro nung kelet. Hasyo ban tep kavut. Lagi sausan singi. Nganang keren, ba mga bat kayeng kasem jonga ngin kersani upra. Hatupi ong anti-party. Negadi tang ka excuse na. Ba pila ko ada, ba pila wit. Yang ah, nila pila wit ngampir. Namar laising ada ong apo si isi. Bala fiwit yang ah, pindor jisani asya nga, expel ba nga. Umdong man syukos, umdong ban suspend. Expel ba. Nganong mohon, nganong pediang. Nada pimkot yang i martmat. Kau suspension, kesyong api. Nada pisa nga ngalaban appeal, nam taban reconsider, ya kani ka suspension. Nada kadai under suspension ru compare, kot yang i. Ngini keren, habasit abasai, berkum kirang ba. Ngini keren lang. Bala kadai, banga nga bakla. Ngaong na bajo fi media, ngan panmap, ngan dem, ngan ngu, ya kita kibriyo bakwa. Ya kata, nanga. Dari la fi bakla mapi. Compare, ngan siong, forgive and forget. Tari kawai, bar ka bakadu ang pa penpaw. Kabalong ka strong message ka bang ngajukuran po City Council, ngajukuran po State Government, bang angkal mentay la kajong ka party. Pikam ba fide ka nong remblay, pikam ba ka clean politics, pikam ban wipe out your favoritism, nepotism, pikam ba finu end up ya ka high level attitude, nganong tani kawai. God sees the truth but wait. Ita mas ko penpaw, hapagod.